Salvation is my best gift ever. You're the tree of life. I was lost, now I am found. ESE twaba turi mu bihe by'iminsi ya nyuma. Reka turebe mu bantu bavuga ngo isi imaze imyaka miliyoni n'amamiliyoni cyangwa ibihumbi n'ibihumbi. Ariko nababwira nti ikinyoma nubwo cyahabwa intebe imyaka ibihumbi n'ibihumbi kigeraho kigakubitwa hasi kigata agaciro kikagaragara. Ikinyoma rero cy'imyaka yuko isi imaze imyaka ibihumbi n'ibihumbi cyangwa miliyoni na miliyoni, ubona ko ari ikinyoma gute? Tubwirwa ko Kristo yavutse muri zero, siko tubwirwa. Ariko iyo usubiye imyaka ibihumbi bibiri inyuma, ugasubira imyaka ibihumbi bibiri inyuma, ibihumbi bibiri mbere y'ivuka rya Kristo, ubona ko no hari Abraham. Kuva kuri Kristo ugasubira inyuma imyaka ibihumbi bibiri hari Abraham. Noneho iyo uvuye kuri Abraham ugasubira indi myaka ibihumbi bibiri inyuma hari Adamu. Ni ukuvuga ngo duhereye kuri Kristo tuzi neza igihe isi yaremewe, kubera ko Adamu avugwa mu irema ry'isi. Bivuze ngo kuva kuri Kristo usubiye inyuma kugera kuri Adamu hari imyaka ibihumbi bine. Noneho kuva kuri Kristo kugera uyu munsi hari imyaka ibihumbi bibiri. Bivuze ngo ku itangiriro 6:3, kuva ku itangiriro kugera ku mpera y'isi hagomba kuba imyaka 6,000. Nk'uko tubibona mu itangiriro 6:3. Mu itangiriro 6:3 baravuga ngo Imana iravuga ngo roho yanjye ntabwo izakomeza kuba mu bantu ubuziraherezo, kubera ko abantu ni umubiri. Njyewe nzabagenera iminsi yawe yo kubaho izaba iminsi 120. Roho yanjye ntabwo izaba mu bantu ibihe byose ubuziraherezo. Nzabagenera igihe cyo kubaho. Umubiri wa muntu, umubiri tubona uyu munsi wagenewe imyaka 120. Imyaka 120 rero ivugwa mu itangiriro 6:3 ntabwo ari imyaka ya muntu nk'uko ubaho kugira imyaka 30, 40, 50, 60. Iki bitwereka n'iki rero? Urabona ko Imana yabivuze mu itangiriro 6:3 ko umuntu atazongera kubaho imyaka 120. Kandi abantu bose bumva ko ari imyaka 120 umuntu atazongera kurenza. Aho rero bigaragara ko atari imyaka 120 ni hehe? Nuko abakurambere bacu babayeho bariya ba Nowa, kiriya gihe cyabo nyuma y'icyo gihe Imana yabivugaga babaga imyaka irenze 500. Ni ukuvuga rero ngo ntabwo Imana ishobora kwivuguruza ngo ivuge ngo umuntu ntabwo azongera kurenza imyaka 120, noneho ba Nowa bageraho barenze imyaka 500. Hari n'ikibazo gikomeye. Aha rero n'uhita wibaza, iriya myaka 120 Imana yavugaga ni iyihe? Wibuka neza Imana iri kuvuga ngo ntabwo roho yanjye izatura mu bantu ubuziraherezo, nzagabanyiriza umubiri igihe mbahe imyaka 120. Ubyumva neza? Ni ukuvuga ngo Imana yavugaga ngo muntu ntazabaho ubuziraherezo, reka mugabanyirize muhe imyaka 120. 120 rero Imana yavugaga amayubile. Amayubile 120, buri yubile ifite imyaka 50. Wibuke ko kuva ku ntangiriro isi yabona kugeza ku mpera isi izagira imyaka 6,000. Rero tubibonera iyo ufashe ya mayubile 120 ugakora n'imyaka 50 ya buri yubile bitanga imyaka 6,000. So nukuvuga ngo kuva hano kuri Adamu ukaza ukagera ku mpera y'isi hari imyaka 6,000. So bivuze ngo umwaka wa 27 nyuma y'ivuka rya Kristo hari yubile 80.
yubile 80 noneho kandi dufite yubile 20. Urumva ko haburaho yubile 40. Izo yubile z'imyaka 50 zizuzura muri 2027 nibwo yubile 120 zazuzuye, tugenda twuzuza imyaka 6 y'isi iremwa. Kabisubiyemo mu mwaka wa 27 nyuma ya Kristo nibwo yubile 80 zuzuye. Noneho urumva ko haburaho yubile 40 kugira ngo zuzuze za yubile 120 arizo zingana n'imyaka 2000. Iyo myaka rero izuzuza yubile 120 izuzura mu 2027. Noneho tugaza twibaza tuti ese niba yubile zizuzura muri 2027 iriya myaka 7 irengaho ni cya cyumweru cya Daniel. Noneho niba ufashe 2027 ukavanaho 7 harasigara 2020. None ugahita wibaza uti ese dushobora kuba twaratangiye igihe cy'amagorwa muri 2020 abantu babimenye? Navuga nti yego. Urebye ukuntu ibiri kwa mu isi ukareba ibintu byahatiwe abantu muri mwaka wa 2020 cyane cyane bitangiye 2019 2020 cyane cyane ko byafashe intege, ubona ko ariko akarengane katangiye muri 2020. Ko akarengane ntabwo kugaragarira ngo uvuge ngo urakubiswe cyangwa uzote, kuguha ibintu udashaka utazi, ikintu kibiri mutazi ukabinyuza mu muri wawe. Akarengane karenza ko nakaye karengane karenza ko ni ukuvuga ngo 2020 nibwo akarengane katangiye kagiye kuzafata iyo myaka 7 igenda yuzuza za yubile 120 kugira ngo imyaka 6 kuva ku itangiriro kugera ku mpera yuzuye. Ariko hano hari umwaka nashyizeho w'injyana muntu. Dore umwaka w'injyana muntu mbona uzahindura ibintu byose, noneho ibintu bigatangira kugaragarira abantu bose. Umwaka w'ibihumbi 2024. Uyu mwaka w'ibihumbi 2024 ni umwaka uzahindura ibintu byose, kubera ko amaso yose ari kuri Israel, amaso yose ari kuri Ukraine n'Uburusiya, ariko ubuhanuzi bwose buri kuri Amerika. Amerika niho ruzingiye, kuko Amerika nifatwa nka Misiri, Egiputa ya kera cyangwa Babiloni ya kera. Niyo Babiloni y'ubu turimo ibintu bigomba guhindukiramo kugira ngo ukuri nyakuri kujye hanze, kuko Amerika niyo iboshye ibintu byose. Nibimara kujya ahagaragara rero nibwo abantu bose bazabona ukuri, noneho ubuhanuzi bw'Imana bugasohoza nk'uko byanditse. Ngaho rero kanguka utazisanga warakurikiye satani utabizi, ariko uko bireba burya urabona ko ibihe bigenda byegera. Ntabwo noneho wajyaho ngo uvuge ngo Yesu ntabwo yavutse, Kristo ntabwo yavutse muri zero nk'uko babitubwira. Ntabwo baratubeshye bakatubeshya igice. Ubu bakaba bakwivuguruza. Wambwira ngo iyo myaka ibihumbi n'ibihumbi cyangwa miliyari na miliyoni bavuga ngo isi maze ivahe nimba Kristo yavutse muri zero? Wasubira inyuma imyaka 2000 ukabona Abraham, wasubira inyuma imyaka 2000 ukabona Adam. Kandi tuzi neza ko dusoma muri Bibiliya, buri muntu wese arabizi kuri nosi ko Adam yavutse isi irimwe, ukagenda ugasubiza inyuma. Niyo mpamvu n'Imana muri Bibiliya tubwira ngo kanaka yabyaye kanaka, byara kanaka, byara kanaka, byara kanaka. Abantu barisoma kugira ngo n'amagambo gusa, ariko buri Imana ibitwereka teranya iyo myaka babayeho, uyiteranye, numara kuyiteranya niho hava hano iyi myaka 2000 tugenda tureba kuva kuri Kristo kujya kuri Abraham 2000, ukabona abantu bose barimo hagati, ukava kuri Abraham ukajya kuri Adamu imyaka 2000, noneho kugera ku iherezo hakaba harimo imyaka 6000. Ariko tukaba tuzi ko yubile 80 zuzuye muri 24 nyuma ya Yesu ya Kristo avutse. Bivuze ngo rero izindi yubile 40 zisigaye zigomba kuzuza imyaka yindi 2000 muri 2027. Urabona rero ko uyu mwaka wa 2027 ari injyana muntu,
kuko muri 2020 aribwo twemeza tudashidikanya ko akarengane katangiye mu isi, nubwo satani nyine izamayeri igenda ikwereka ko atari amagorwa urimo, ariko nyuma ni uvuga ati bya bintu burya yari amagorwa b'abantu b'Imana babwirwa batubwira. Ngaho rero itegure ukanguke hato utazisanga none waragiye mu buyobe cyangwa warakurikiza satani uko nabikubwiye mu kanya. Ahasigaye Imana ikomeze ibarinde. Shalom, shalom, shalom. Salvation is my best gift ever. You're the tree of life. I was lost, now I am found.